ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai le vekule hei tun truma chom pu zodin tluanga thule lak an ron react dona Mizoram CMZ nga chom pu duhawma a eiru na sabera ron ti riap maya eng poni sela masa in ZPM lamkhan FIR thelu an tum lova ti chunin hei he po se ka muwa kan chiar masa photange ZPM chuan MNF le Congress sabum nal le an thang kama anin o tire Congress le MNF chuan FIR anin chu veya mani le mani anin chhuitir done ZPM chuan alo nui verang ZPM hianin MNF le Congress aprang an ti theiang chumo chutiang mel chu ni tunlai din hun boruak chu leng puilama airfield IAF tana ram an le chung chang hi zoram pumin kan buai puya a buai kha khop mai hei chu CBI in Sawisel diklo taka ram shal atina reng thuwa hei lo hi ram dang kan nei lo wa thang thar te pon kan tu le fa te tan po Mizoram lo hi chu ram dang kan nei to don lo ani mo nam dang kuta lo shal ngot thi chu adiklo ve do hei chu chui chiang sela diklo taka thil ti dei chu danang taka nat taka shem ni sila ti zoram mi puite du dan le ngai dan ani ole kan kal thui mai na thona cheng singa don theina Chief Minister Special Package si lo mel riat vero le kumtinin ZPM sarkar chuanin ezon na bultan na turnei lo mi re theih te tan a thlonin cheng singa asem thina ti chuanin he CM Special Package si ideal veni chuan number karon tarlana hiamin ron bianga WhatsApp lama document ID card Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak te thonain adil theih ani ezon nana bultan na turnei lo lungai taka iom mek lai khan ZPM sarkar chon he Chief Minister Special Package manghiang khai chuat che atuma ron ngai venvero le number hi description le comment lama kan pine tichuanin hei puzotin tluanga ex minister chuanin ZPM Chief Minister Mizoram Chief Minister pu duhawma hi corruption afilim lawang le top main aron chuwa eng poni sela kanan chiarange zo carbon anti tele tuipang lui hydro project anti an soi vut te kha tu CM lai nge niang le NLUP bong supply dan makti te health department motor panga bo anti te kha thu dik ani yang emle CBI chui tir turin document fel fai tak a omangem anron tia capsona ti chuanin puzodin tluang ex minister advisor MPCC CM kan lo nei venual to pulal duhawma aya koraphi an omlo CM kan lo nei venual to pulal duhawma aya koraphi an omlo CM atana swearing in anei ma hovin in mun alai nga la lian takina same kani tuna hian CM oi taka do soi thiam kan nei me kani aron tieng poni sela hei Finance Department lampang video ron viral kha in en thrawin karinga Finance Department lamkhan sarkar sum man dan le sum nei dan sum kal dani tun ZPM sarkara chonan lo hre to ni chu tiang te ni wang sonin finance minister pu duhawma kan CM hi a korap vak lo ni te po in angai ve the amaro chu hei politics a in chir the na le in be nam pu zodin tluangan hetiang hin aron soimau mai siya keni chon neutral takin thil kan clear trina pu zodin tluangan hi mo kan CM ani mo tran zo kan nei lo wa dikha le an thil ti kan ron react mai ani amaro chu finance department lam thu le la kan mu chuan tuntum ZPM sarkar chu fak an lo ve vio ni chuanin kan MP puke vanal venan CIA ming aron lam rile tat maya kanan tar lang velenge Rajya Sabha MP ke vanal vena chuan vo in ni sari pakhat sangni somni parukhan Prime Minister Narendra Modi le India President Draupadi Murmu ne na Mizoram India Air Force IAF 10 mun ma an le chung changa thil diklo omte chui turin Central Investigation Agency CIA te tir lut turang ngen na athe lut o CIA hi hey American CIA ho khan ni lawa heta jun Central Investigation Agency te dai ani kan chir chun som zelang kelal vena chuan ram ven himna atana thil poimo Mizoram chunga din hi mizo mi puiten kan pomti tar langin chuti line mi hlem hle le pamham ten diklo taka sum an siam na man ru atan kan ram leilung man kan rem ti lo ti in Prime Minister le President ne na hian zia kina khenani mi pui poisa Central Sarkar sum IAF te tana ram leidan athil diklo om zong te chui chuaka dikna hailan ani ngei theinan sarkar pui hnuaya dambo chhiana chui tu CIA te ne na rang theiang bera thu pek siam turin Prime Minister le President te chu ke vanal vena hian nge na ni
eng poni sela thil diklawa omani pon politics a inbeih nang hi chu bo theih ram sela aduam khomei tin hei ZPM sarkar hian fiana tam taka paltlang towa aizol kho pui chung kong mu hi chuan in hrevek inarin oma tun lai kong an siam na sa aizol kho pui chung atlan vel po lir thei nei tan anuam viau to ni eng poni sela atop kharnan video trend khati in clear ho le te ang ole hey voina ZPM media chairman kani angin IF ina leng puile si phira ram an ho an khal ivel gain hial boina a media machon alo tu leta a MJA media lamte in hun lu tak senga helai ZPM general headquarters sa press conference kan ko minon tro hi kan lawm kan hriat wangin ni som thum pakhat January khan Azor press club press conference kowin IF ina leng puile CP rama an ram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan pon chona hun kan ron nei to a voina po hian hei kan media GS pu jona te kan legal board chairman kuma siam atenen kan ron in lan le ta ani ni som thum pakhat press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to pulal ro ki mate chief secretary po lo ni to pulal nun mo chongo te an mani nge hian CBI a complaint thelut sela an thelungam po kan ringa ti in ZPM chuan kan lo be sei thu kan soyani ti chuan thu local zela abik takin MNF u naw te hian CBI a case complaint har satji anaw puina sal he a social media ko kan lo mu feka CBI case hi chuti mai thelu theini lo a har lu tu an tia tin chuti lai mek chuan congress u naw te lain kong dik lo jok zo in ZPM VUC ate anan thelu vei rol ne thil tak tak boy pui ngai lo party pahni te che hian ram mi puite rilru ati chi ai man hle ani khatia thuo in chu noi lai khan ZPM min pu vak lai khan MNF le congress te hi thelun ma sa ni in chu in anin tlan siak do na mo kan tia amoro chu kalmuan siak policy a soi fel lam policy an kalpuya ZPM la chuan thelun wat se ti in kan lo thira anni pani la chu a photo patang angmain pehel dan turam zonga ti khan har sanna chi sang an soya a pehel thiang berin thilan kalpuya ni kha nili nilai khan council of minister kan thu khoma chuanin council of minister thu khom chuan kan rel tu poi mo ang te kan han rel zowa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le I thu fol lo kang u enge IF ramla tu chungchang a khan MNF te congress te an thula an nei empty revenue minister zota revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thelu ti velamo aum thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chuti ni ta ka chuan mi puiten thu di khiat an du sia ruling line nge ina CBI a complaint thelu hi a kongkal lo hle na chungin MNF le congress te an check ngam tak lo awangin thelu mai a tha ange atia ti chuan revenue minister chuan a minga thelu mai arem ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thelu tura ti anitani amaro chu legal expert te atanga idea khon khomani nuwa minister nilai minga thelu chu rem chia lo anga hiat na oma media chairman ni na angin keima hi thelu turati kanitani ti chuan chu thu da siamani hun ka tlai dar li velania kana in ron nak social media WhatsApp kal tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM malak tumdan chu an lo khreng ni ngei turani
khatia kan in buat sai PR tute kan buat sai lai zandar ko por vela khan MNF chuan media ne na information pe chokin naktu ninga chomuda khat lechan ve an ting ka hia chuta chuan CBI ya complaint kan thelu tura media te min tholom turin kan nge na cheu ti kha an han the dar ta a ZPM halak tumna khia khatia chocolate chil tak mai enrong chuk kan ni ti kha tu zela an halak dana po khan a chiang ta viawa amak po kan ti khop maya ZPM khan thom nei lo lang chuan engma an tingam don lo ni ti chu ni rei lo te chung khan an che zia kan seve kani ti chuan Indian National Congress tepo an chi ai veta VUC an thelu kha kongkal lovin thil om anglo tak ani ti tepo an hre chuak ni om takani mi tepo nan nui deuh tek ni te khan an hria tepo ni garinga ti chuan MNF ina theluan tumta ka chuan an ni po chu an in thiam lo ti ngai na khet chuang si lo khan an han che veta CBI ya chuan nimin tho khan an han thelu veta ani ti chuan hei he thil hi kan tar langa si Pravin Shoot CBI Director Central Bureau of Investigation plot number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 ahian ZPM chuan CBI ne na kan thelu tu hi complaint na hi phek som ko pa ni hi kan som ko panga hi kan ready vek to ni chu tiang khopa kan lo in ready to lai chuan khatiang case complaint chungchang MNF le Congress pon an thelu ta ani ti thom alom khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheve ta hetiang ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting in informal meeting in CBI ne na ZPM in chuina thelu nge atula ni hitia anlo in vote sei to chu hetia MNF le Congress in an thelu ta ka chuan a ruling party ta ni chuan ti ve lo mai ni se ti in PAC chuan arel ta keini po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chuan an submit dan an khan submit se ZPM hi kaltlang kan tumani Chief Vigilance Officer Chief Secretary ne na CBI direct thelu ngam lovin an thu thelu po kan lo khret dan chuan detail reports detail information po omwak manglo thu tuang tam thu lon wa ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan hriat kha chuan a ZPM lam chu thelu turun ka import sai na sa khopa a phur po kan phur ani amaro chu Congress tema party lo pa ngai de uzo tepo hantila anni khan CBI unit Mizoram direct in an thelu ta ti kan hriat khan kan hoi maya a consent petura lo in ready saring ZPM party tan chuan thok hoi na tham kha ani reng ani chuwang chuan he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chuan MNF chu an tel ve pon kan khechi alawani chu ZPM dinna aloni ta media chairman kanina angin thelu ngei tura in board sai kania PAC in Congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent a pinge yang ti kha kanin nga na anita ani ti chuan he thu in chu chungchang a hian MNF u nau te hian abik takin ZPM sarkar hi social impact assessment chungchanga dan diklo ti angin min pu ani January ni somni pathum khan border outpost BOP within Mami district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India in a construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni pathum khan social impact assessment exemption hi anlo pe ani tin Chim Tuipui D bridge by the BRTF under the Ministry of Defence Government of India for maintenance of national security along the
international border atan po hian social impact exemption hi an lo peto ani hei hi chu thil pani kan han chui chu kan han chur thui thur chu mai kha ani tin press conference kan ko ma sak po khan document atam lu tuka soivek sena ni lo media tan po nin omanga hiat vek sena ni lo ade te inkal theng na sa sia kan tia amor su thil pakhat chau he hi kan ta chu du omani heta hian September ni som ni paruk sang ni som pakwa chu tute sarkar lai nge kan se ome walal ngai saka deputy commissioner Aizol district chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command Indian Air Force nonglir silonga land acquisition outright purchase of land for rising Indian Air Force station in the state of Mizoram ti lekha athelwa hian leng puiram le cp ram hi GPS banga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance ti te no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu engma omlo ania ti in IF lama hian alo zu then to tin helai ram hi anram lak tur pani te hi baren len khai chin na po ni lo ram man tang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po engma ngai lo clear for land acquisition ti tur engma har san na om lo ti in senior officer in charge administration a hian deputy commissioner khan September ni som ni paruk sang ni som pakwa khat alo zu thlen dei to ani hemi chungchang hi leng pui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo bu ve veka heng lekha te po hi kan thon thla hial to ni sang ni som pakwa September ni som ni paruk khan khang lai ram zong zong kha boina omlo engkim felvek environment clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engkim alo pe felvek to ani chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chungchang a hian ZPM chuan zoram mi puite le ZPM supporter te lo tong trai pui thin te ne na cha du kan ne ya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar lama hian kan chak lu tuk lo abi takin MNF le congress te rei tak lo sarkar to man mai thil dik lo po dik anga soi thiam thu por poleng propaganda thiam mai atak tak piwak ngai lo mi puite oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel thil an ron aw pui hi lo oi masalo turin kan ngen ani ZPM chan tu kan social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thu dik ron chuak tur hi lo chang thin ula kan duwa chu wang chuan hetianga kan rama ram khal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang bo ro ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin chui chuani sela he ram in ho ti na chungchang a hian dan dik lo taka man chang ei sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chuwa veka an phu tok anga thremna an hu hi kan duwa tuma ZPM chuan ngai na thiam la them ni lo se ti hi kan du ani he thila hian India na tok theilo alo om po ni mai theya ka soi tong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI a thelu turin document kan pe vek to voina hian abi takin congress ina an chui complain an thelu hi chak taka CBI na attack up theinan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkara consent aron deal ani chuan aron deal ngai po kan be seya chu tiang anga thil local fu taloni palpon ZPM chu enti khuna po che chok turin kan in pe renga he thila phei hi chuan mi pu in hial na CBI a hian engma thelu tak theni lo complain thelu po harlu tuk anti chu congress unauten ol sam taka thelu theni ti anon lan tir po hi
Congress party chunga po hian lawm thu kan soi ni thil pakhat kan soi bel lokanga hetianga thuin chu alom ta ka chuan aram lak le ti zong zong chu helai po document karon tar lang to hemi document hi 26 September 2019 kha ZPM kan sarkar ve tu hian heng aram lak dana thil fellow MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui puizel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF tan chon van pui chi ma dir ngotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin right to fair compensation up 2013 hoya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom theih dan zongin Ministry of Defence in Elaya Air Defence to alomo ziah en chungin MNF nu ma por puang chok du mi lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha hela in hial na po hin MNF u nau te hian outright purchase te chu atopa len acquisition atop le thulo man tia keini chanchan ve thung chu namta na martar nam party intingat ten kumnga chunga anlo in dorna enga tinge nam him na le ram him na pakhat ma anin dorna correspondent a khan soilang lova anlo in dor theih le ti kha an mani kan zona nia G71G ti te an soi cham chi ya vote an du nai po le an soi langsar kha ani maya amaro chu la ram ta na thil poi mo lu tuka an soi lang lo le keni ZPM sarkar ro chuan kan ram him na dan ang taka zo atu zia mangin kan communicate hala chu tiang chon tu na hian poi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne naram ho tir chu tiang tur chuan kan sil tluk thei ta zo ka ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chuwa hian lawm thu soimol mo turan ni zo kin ka fia